azaba afite nibura miliyoni 100 z'amapawundi zo gukoresha muri transfer. Haniyongereho kandi n'andi mafaranga yose Arsenal izashobora gucuruzamo abakinnyi ifite les indésirables badakenewe, miliyoni 100 guteranyaho n'andi yose bazagurishamo abakinnyi zabemereye kuyakoresha. Bakavuga ngo Arsenal ngo are in a very healthy position, ihagaze neza mu bijyanye na Premier League Premier League Profit and Sustainability Rules y'amategeko y'imari yo kujera imari mu bijyanye no kugura abakinnyi. Hanyuma kwemerera guhomba miliyoni 35 ku mwaka bakayabara nyuma y'imyaka 35. Yego, Skygate ivuga ko Arsenal ubu ngubu yiteguye kwishyura miliyoni 60 muri ayo za release clause ya Martin Zubimendi, mediateur w'ikipe ya Sociedad. Hanyuma kandi bakavuga ko Arsenal igomba no gusinyisha rutayizamu muri impeshyi, ariko ngo ntibarahitamo neza bagomba gusinyisha. Turavuga option ziri ku meza zishoboka, ikiriho nuko sporting director mushya yitwa Andrea Berta yamaze kwemeza ko Arsenal izagura rutayizamu ko byagenda kose. Gusa ngo umwe impressiona cyane ni Victor Gyökeres, ariko nanone Benjamin Sesko wa Leipzig, uyu munya Slovenia nawe ni target kuri equipe ya Arsenal cyane ko Mikel Arteta usibye no kuba mukunda banarivuganiye kuri telefone mu mpeshyi yifuza kumusinyisha no mu kwezi kwa mbere baravuganye, ariko ntibyagenda neza. Iyi roni dosiye iremereye cyane tugiye kwinjiramo muri The Magic Lineup y'uyu munsi, ibintu bikomeze bigende neza cyane. Adela nayo babwiye kuri Arsenal, babwira iyi report ya Sky Sports. Equipe ya Arsenal ni ikipe yatandukanye na Edu Gaspar nka sporting director imusimbuza Andrea Berta. Andrea Berta kuva yagira muri equipe ya Arsenal hari observation yabonye, nawe wakugira we hari byo waba warabonye. Ndabanza maze Samiri Andrea Berta iteka ryose yagize appearance imbere y'itangazamakuru, yavuze ko rutayizamu muri equipe ya Arsenal ni urgence cyane, ariko ni ikintu Mikel Arteta we atigeze agaragaza ko ari urgence kuva yagira muri equipe ya Arsenal. Na Edu Gaspar ntigeze agaragaza ko Arsenal ifite urgence, donc ikeneye cyane rutayizamu. Ndetse na Mikel Arteta ntigeze abigaragaza, ariko sporting director mushya the boss waragaragaza ko ari ikibazo kandi agahita sibla abashobora guha akazi. Ibi bintu sporting director wa Arsenal ndetse na Mikel Arteta nk'umutoza, utekereza ko biri healthy? Utekereza ko bazavuga rumwe kuri ingingo ya rutayizamu? Nibatavuga rumwe uko byagenda kose hazaboneka ugenda muri bo, uko Arteta yonsa amaraso y'Abespanyol. Abespanyol ni abantu bumva ko mu kibuga hadatsinda umwataka gusa, ko n'ikimenyimenye yari igihe Vicente Del Bosque atwara Euro ya mbere ya 2008 yari afite Fernando Torres, ariko ari igihe atamukoreshaga cyaka namusimbuza akazana Cesc Fabregas akaza gukina yataka kandi ibitego bakabitsinda. N'igihe rero bafite David Villa Sanchez, aho ugasanga bafite uburyo baharinya Silva kajyamo, Iniesta kajyamo, ugasanga rimwe na rimwe abuza umwanya, wenda yaba bakeneye igitego mu gihe biri ngombwa akaba yajyamo kugishaka. Ariko inshuro nyinshi ugasanga bari gukina style y'imikinire ibyari bitega ariko bidashingiye ku muntu umwe. Ariko siko bimeze ku muntu wabaye muri Atletico de Madrid. Atletico de Madrid arabizi ko guhangana n'aya mafi yandi akomeye ari mu nyanja y'umupira wa Espagne yitwa Barcelona ndetse n'ikipe ya Real de Madrid bisaba kuba ufite abakinnyi b'ingenzi, hanyuma ukabakoresha kugira ngo urebe ko wabaca muri humye. Kubaca muri humye nukuba ku business kutabarusha possession. Igihe cyose wabonye umupira ubyaza umusaruro iyo ufite umuntu waremeye gutsinda ibyo bitego. Witegereje ku ikipe ya Arsenal, ntekeza ko ikintu cyabashutse ni umwaka wabanjirije ushize, umwaka ushize ayimini, so batsinze ibitego 98 mu cyane 92 no watsinze ibitego byinshi cyane, batsinze ibitego nekereza ko ari nacyo kintu cyabashutse kujya gushaka rutayizamu ku isoko. Benzema niwe wigeze kubwira ba Kevin De Bruyne cyagiye ubwo byari bigeze ku nota 89 Man City gifite ibitego 3-1 muri yataye yabo na Real, itsinze ibitego 91 muri Premier League umwaka ushize. Hanyuma icyo gihe Benzema babwiye ngo mudafite rutayizamu biragoye ko ari ikintu gishyashya muzageraho. Ushaka gutwara shampiyona nibyo kuko amakipe muzakina, rega shampiyona buriya mugira umwanya wa rattrapage. Ushaka gukina umukino ubanza mugakina n'uwo kwishyura, cyangwa se mu gihe utabikoze neza ukaba undi yabikora nabi kukurusha ukamurusha amanota ugatwara igikombe.
ariko muri knockout Man City nicyo yari ikeneye kuruta ibindi byose. Yari yatsinzwe kuri finale na Chelsea, yakinishije n'ababakaseri birangira itakaje igikombe, komeza kuzajya iva muri ties zitandukanye za Bayern zagiye zibera imina n'izindi zitandukanye, birangira bafashe umwanzo wo kugura Haaland nubwo atigeze atsinda ibitego byinshi mu knockout, ariko mpamya ko yari threats ku makipe bahanganye kuko yaregize umwaka udasanzwe muri Premier League, bigatuma amakipe abadefenseur ba equipe adverse bamuhugirawe cyane, bikarangira Man City abandi bakinyi bayo bayitsindiye itwara Champions League. No mu ikipe ya Arsenal hari ikibazo kimwe ubona kirimo, yatsinze ibitego 91 ariko ugiye kureba individuality abakora difference, wasangaga ari ibitego byirunze muri Bukayo Saka, ugasanga arimo ibitego by'imitwe by'abantu, ugasanga ari n'abantu nka batandatu badafite ibitego 20, nta numwe ugeza ku bitego 20, bari mu bitego 12 10 ku buryo nta ubibazwa. Kai Havertz yari abaye igitangaza ko yatsinze 14, ariko ibyo bitego nibyo Jean-Philippe Matete wa Crystal Palace arabirenza, kandi izi kayene equipe ubona n'ubundi stili mu makipe 12 kuri Arteta. Arsenal byimaze kubaka byose perfectly. Iyo ugiye kureba icyo bavango vuga inenge Arsenal uvuga umwataka, kuko ifite umuwinga mwiza witwa Bukayo Saka, ifite umundi muwinga mwiza uteza threats kuri equipe adverse yitwa Martinelli bitewe na pace agira muvuduko. Wenda ntatsinda ibitego, impamvu bamunenga kudatsinda ibitego nuko nyine hatari ubitsinda. Iyo batatsinze bibuka nanone ya mipira yajyahusha imbere y'izamu, ariko baramutse bafite umuntu aho imipira akaba kuko abawinga bose dufate nk'urugero Jeremy Doku n'umukinnyi mwiza wa Man City, ariko ntabwo atsinda ibitego byinshi, ariko nanone n'umuntu umutuka kose ko kazike ashobora kuza icyo bamuzanira muri match zacunge nk'iyo City ityamubanje hanze, equipe yakoze amabroke, ubona hari ukuntu amakipe y'Iburayi bazi guhagarara mu kibuga ku buryo bahagarara ukabura ahantu pasa umupira bikarangira mugiye guhera inyuma nanone. Ariko Jeremy Doku kinaziranira Man City ko afite dribble zihuse kandi akora yirukanka, bituma equipe adverse abakinnyi bava mu byimbo. Iyo abakinnyi bavuye muri position zabo bahita bakiriya ama espace, kuko kwimuka no kongera kugaruka n'ibintu bikorwa mu masegonda make cyane kuri Jeremy Doku. Akaba yazana icyo kintu cyo gutuma Man City bona espace zo gukiniramo, igatsinda icyo kintu bakakimushimira, bikarajya n'igihe na Jagurisha yagize season nziza atatsinze n'ibitego bakamushimira icyo kintu, batwara Champions League. Arsenal iyo yitegereje ubona ibura wamuru. Dufate nk'urugero fata ibitego wenda Alexander Isaac atsindiye Newcastle, ubishyire muri Arsenal yatwara igikombe cya shampiyona kameme, kuko ari nk'ahantu Arsenal yajyaga possession ya 60% ariko still ntitsinde igitego, ugasanga inganyije na Everton, inganyije na za Fulham. Kubera iki? Kubera ikintu cyo kubitatsinda igitego cyangwa se gatsinda igitego, kuko ibizi kidafite uburenganzira ku gitego ku buryo yabona n'icya kabiri ikajya gusubira inyuma ikugarira Brighton ikayishyura, bakajya gushaka icyo kwegariza bagatara inota rimwe, kandi bari mu rugamba rwo gutwara shampiyona. Berita nk'umuntu wabaye muri Atletico de Madrid abizi neza ko bagomba kumaximiza amahirwe yose babonye kugira ngo barebe ko babona igikombe, kandi babigezeho kuko yatunze abataka bakomeye ba Diego Costa, bose abakinnyi bakomeye babaye muri Atletico de Madrid muri iki kinyacumi giheruka cyangwa se imyaka 10-15 ishize. Berita yabagizemo uruhare, ndetse no kumenya gucuruza abakinnyi, niyo muntu wagurisha Antoine Griezmann arongera aramugarura n'ibindi bitandukanye. Nekereza ko Arteta apari yo kuba wenda yastikinga kubye, kubera kuko byana rwose gufata umwanzo wo kutagura Benjamin Sesko kugeza ubwo bamwongereye amasezerano mu mwaka mbere ko inose zitangira. Murabyibuka yaravuzwe cyane Sesko ataranongera n'amasezerano, risk close yari birangira bongera kumusinyisha ndi masezerano amuzirika kurushaho, kugera kukurekura banketi ya nababaroguni byibura bari buteranye bagatsinda ibitego 20 ari babiri, kugeza ubwo usigara ugomba kugura umukinnyi hagati witwa Mikel Merino ugomba kujya gukinisha kuri atake. Muri kwa hari n'igihe Arsenal yabayeho idepanda cyane ku bitego by'imitwe bya Gabriel Magalhaes, kugeza ubwo avunitse. Arsenal ikintu cyonyine ubona kibura, irabura umuntu wayitsindira ibitego. Arsenal ishobora kubigorwa no kugura abakinnyi bakomeye, ariko ikibazo Arsenal igira burya gikomeye cyane kurushaho no kugurisha abakinnyi. Ni ibintu bigora cyane, nimwe makipe akomeye atajya gurisha abakinnyi ngo bagurwe amafaranga meza. Mukinnyi henze kuruta abandi se Barogoni buriya. Arsenal yaba yaragurishije? No, ni Smith-Rowe. Yes, Smith-Rowe yaguzwe 3-7. Nanketi ariko nawe naho 3. Naho ngaho rega mbere yaho wari ufite uri waguzwe menshi n'Chamberlain. Yego. Niwe waragurishijwe amafaranga menshi. Kuvuga ngo Arsenal igorwa no gukora icyo bita ama sales, kugurisha abakinnyi dakeneye, kuko
Arsenal situ nk'iya Mikel Arteta ni ikipe ibaho ku buryo iyo Arteta atagukinisha muba muri abanzi kubera flexibility ya Mikel Arteta, imimerere ye n'imigirire ye. Tumaze kubona ko barimo kudebloka release clause ya activating release clause ya Martin Zubimendi. Niba agiye gusangamo Declan Rice, Thomas Partey baranegosia kumwongera amasezerano, azasangamo Mikel Merino ko azagura rutahizamu azagaruka hagati mu kibuga a priori na Kai Havertz, harimo Martin Odegaard ukirimo, harimo uruvange rw'abakinnyi benshi profile zitandukanye. Wareba imbere niba Arteta azagura rutahizamu uko byagenda kose, hari Gabriel Jesus ubwo uzakira, ntabwo yamugaye, yaravunitse gusa yamugaye. Kai Havertz iwe ari no hafi kugaruka muri iyi minsi. Hari Trossard, Leandro Trossard. Niba bazagura rutahizamu birakwiye ko nka Gabriel Jesus cyangwa se Kai Havertz umwe agenda. Iryo hurizo Adelar uryinjiyemo ryo kurekura abakinnyi muri iyi sama. Ni ikintu ubona kizorohera Mikel Arteta cyane ko azi neza ko amafaranga azagurisha abakinnyi azaba yemerewe kuyagura abakinnyi plus miliyoni 100 ziri muri budget yemewe ubu ngubu. Ntabwo bigiye kongera kubihurizo cyangwa nacyo ni kimwe misubizo bizanwe na Andrea Berta. Kubihurizo byo biri obvious cyane, birashoboka cyane kuko byarebe byose Arsenal gushyira imbaraga zayo kukuzana rutahizamu muri iyi meshi, yaba bavugwa Victor Gyökeres, Alexander Isaac, Oli Watkins mu kwezi kwa mbere yaravuzwe n'abandi ba Benjamin Sesko. Abo ngabo kuvugwa ku isoko ibyarebe byose bishyira na pressure ku bataka bari muri equipe mwe imbere kuko no barabizi yuko ibituvuga mu Bwongereza biravugwa, abapunditi barabivuga, abanyamakuru barabivuga, bose bavuga yuko Arsenal ikeneye rutahizamu kuko babona yuko ibakennye, n'abakinnyi barabyumva iyo message bageraho. Mikel Arteta kimwe mu bintu burya byanatumye atijandika cyane kuvuga ko amukeneye openly, nubwo mu kwezi kwa mbere ho byabastinze kubera yuko yari amaze kubavunikisha abona ko Gabriel Jesus adahari, sigaranye option ya Kai Havertz akajya avuga ati we are short ku busatirizi. Ariko Arteta ngo yabikoraga kugira ngo ataza kwereka groupe ye siritu y'abataka afite ko atabafitiye icyizere. We yifuzaga nyine ko baguma kugumana icyo cyizere cy'umutoza, ariko nanone bimaze kuba obvious. Directeur sportif mushya nka Andrea Berta yamaze kubibona cyane. Samir agarutse kuri parcours ye muri Atletico Madrid mu myaka ngira ngo yahabaye, ndumva ari umugabo wakoze ku bikombe 6 mu myaka 12, harimo ibikombe 2 bya agera kuri finale 2 za Champions League, ubwo atwara Ligue 2, atwara Europa League, atwara UEFA Super Cup, atwara Copa del Rey, atwara na Spanish Super Copa. Batsinda Arsenal yari kimwe cya kabiri muri Europa League 2018. Yes, ndumva barangiye batwaye Europa. Baragiye barayitwara. Baragiye barayitwara icyo gihe basezera Arsenal ya Unai Emery. So ni umugabo aziko guhangana n'ama equipe nka Barcelona na Real Madrid byamusabaga wa mugani wawe kuba afite rutahizamu wa nyawe, kandi over the years yagiye agira amazina ya nyayo pe, ko turavuga ba Diego Costa Chelsea yagiye yikagura, ubwo dushobora kuvuga kuri wa Antoine Griezmann, wavuga kuri gushyiramo Luis Suarez akaza kubafasha gutwara igikombe cya championnat. Donc no mugabo Luis Suarez ku buntu yego arangije araza mutsindira ibitego 23 atwara igikombe cya championnat, yagurishiye Griezmann hafi miliyoni 100, asubirayo kumutira amuzanira ubuntu kandi yabatwaye igikombe cya championnat. Urumva abantu nuko batabizi burya niwe mugabo muri championnat 5 zikomeye i Burayi wabonye mbere na mbere Diogo Jota bari yigeze kumuzana muri equipe ya Atletico Madrid, ariko icyo gihe Diogo Jota kwera option z'abataka bari bahari ntiyabona igihe cyo kubanzamo. Birangira asubiye muri Portugal, aza kuza muri za Wolves akina umupira, Liverpool iramubona, ariko ijisho rye nk'umuntu w'umuhanga cyane uzi kureba abataka, uyu mugabo yari yararebye cyane. So izi saha nka boss mushya wa Mikel Arteta ugomba gufatanya na Mikel Arteta, nubwo amakuru namenye kuva kuri Lewis
na ba Kroenke batangaje bavuze yuko ngo nta boss wundi uhari hagati ya Mikel Arteta na Andrea Berta. Arteta ni manager ntabwo rero yagira boss yaravuze utari Kroenke. Yes, kuko Arteta ni umuntu bahaye imbaraga nyinshi muri equipe ya Arsenal zirengeje urugero niwo ujye ubigarukaho ngo gafite n'uburyo nawazi feelinga ni nk'iza Arsene Wenger. Afite n'uburyo nawazi feelinga rimwe na rimwe agafata imyanzuro nyine ku giti cye personal atagishije inama cyangwa se ukabona ntago ari flexibility cyane kubera ko afite izo mbaraga aganira na boss mukuru. Andrea Berta rero bakorana mu buryo bwo kuzuzanya, ariko Berta kimwe mu bintu yagiye akorera Atletico Madrid mu gihe yayibayemo, yagiye amenya igihe cyo kugura umukinnyi wa nyawe mu gihe cya nyacyo ugomba kubafasha gukora ku gikombe mu gihe runaka. Kumenya umukinnyi dukeneye mu gihe cya nyacyo ugomba kudufasha gukora ku gikombe mu gihe runaka kiri imbere. Iryo jambo numva risobanutse cyane. So niyo mpamvu no muri equipe ya Arsenal bafite option uzigarutseho rwose, ba Leandro Trossard, ba Kai Havertz, ba n'uyu nguyu ubwo washyiraho na ba Raheem Sterling, Ethan Nwaneri, Bukayo Saka, Gabriel Jesus. Iyo ni sector offensive yose ngarutseho. So iyo ugiye kureba muri no equipe ubona ko nyine n'ubundi typical number 9 n'umwe wenyine ni Gabriel Jesus. Wese bra ni typical. Ni typical. Nibura umwe. Nuko afite imikinire itandukanye niya bapeza muri Rwanda ariko basi we yitwa nimero 9. Ntabwo ari umuwinga. Erega umukinyi turi kuvuga igihe ubwe ko gutsinda ibitego atari ariko nibikura ko nyine ari umwataka. Ashaka kuba umuhanga cyane mu kubitsinda. Ariko ni hakiri nkuko umudefense atari umuhanga cyane ari umudefense. Abanimero wita aba center forwards babonyine nabo style z'imikino ziranyuranye. Hari aba Haaland, hari aba Gabriel Jesus. Yes. Haba Firmino. Gabriel Jesus ni nimero 9 pe. Ariko aho yexeye mu myaka nk'itandatu amaze muri Premier League niba nibuka neza. Nigiye bamukinishaga nanone kuri wing muri Man City iyo sezo. Ari sezo yigeze gutsinda ibitego 20 na kuri kwa Guardiola ko ikintu cya mbere Premier League turayizi. Utayizamureshya nka Gabriel Jesus utatsinda duel y'umutwe metero 1 na santimetero 75 utatsinda duel y'umutwe na duel yo zo hasi ku butaka aragwa no ku butaka n'umuntu ukina n'inkweto wagira ngo zinyerera cyane nabonye abantu muri stade amara y'abantu bakunda kugwa cyane ahora arambare hasi azamura ibiganza ari karama je mbona na performance nziza wakwibuka ya Gabriel Jesus muri Arsenal simwe ya 2 kimwe ya Man United niba muyibuka cenga Diego Dalot yego cenga defense Jesus ni mwiza ari guca ku ruhande baraje Burayi akabona ko nimero 9 ari ibibazo badahari ariko kuri nimero 9 rekoro y'imvune kuko amaze kuvunika igihe kirekire n'ibindi byose tuvugishije ukuri ahubwo ngiye Kai yakina nimero 9 yo mu Bwongereza ku two Jesus n'ubundi kuri no groupe nandi mu ngarukaho bizagenda gute njewe umva ikintu cyangombwa hano kuri Berta yakora hano Raheem Sterling bamusubiza kwa Chelsea kuko ni intizanyo ahubwo bagashyiramo rutayizamu bakamuterekamo ntibite kuwasaba gusohoka wenda wasaba gusohoka yapushinze bakamureka kuko nanone Lorenzo Arsenal ndifuza kuyibona ifite depth ifite group ihagije imbere kuko nanone ushaka gushyiramo rutayizamu ukayitutekereza ngo singikeneye Trossard ntabwo rutayizamu bose baba Haaland singikeneye Kai Havertz singikeneye Gabriel Jesus ushobora kubikoramo amakosa ukashobora kuvunika ariko ubaye ufite depth ashobora kuzana ibikunde reka muzati Moveni yavuye muri Leipzig ari rutayizamu komeye ariko yageze Chelsea yagaruye Lukaku avuye muri Inter imugura Thomas yari yavuze ko azatsinda ibitego ko yiteze ko azatsinda ibitego birenga 60 muri saison yego ahita flop yo saison nge ntekereza ko bano basore babagumanye bakarekura Raheem Sterling agasubira mu rugo Ethan Nwaneri yamaze kuzamuka muri equipe babaye bafite option nibura umwaka utawe imikino bose bari fit ufite Bukayo ufite Gabriel Jesus ufite Kai Havertz ufite Gabriel Martinelli ufite Leandro Trossard ufite Ethan Nwaneri ngo ni muri sector offensive ugashyiramo n'umwataka typique noneho ahubwo kongera igitutu kuri bano basa nkaho bakinishwa nka nomero 9 Kai Havertz na Gabriel Jesus bakaba barahunga ariko babizi ko hari rutayizamu waje kandi yizewe kubaruta no kubarusha ndetse n'umubare w'ibitego bishoboka yuko yabarusha ariko bakinjiramo bafite depth ko nanone ari gihe ukora amakosa ukagira gutya uwo bita Pep Guardiola mpamvu yakunze gutwara ibikombe Jurgen Klopp nuko Pep Guardiola yamye afite depth
yamye afite uburyo, yamye afite Ibisubizo amahitamo byinshi. ku buryo igihe cyose Liverpool yashobora gukoresha 11 kibuje nziza ni Sadio Mane, ni Mohamed Salah, ni Roberto Firmino. Hari igihe nyine bageraga bakananirwa, umubiri ukananirwa, atangira kureponda. Nicyo gihe Riyad Mahrez we arimo ava kuri bench muri Man City yinjiye mu kibuga ugasimbuye Raheem Sterling. Nicyo gihe Bernardo Silva arimo akina muri sector offensive. Nicyo gihe Sergio Aguero yagarutse avuye mu mvune. Nicyo gihe Vincent Kompany yagarutse avuye mu mvune. Donc nyirwa ugasanga yego ubwo na Raheem Sterling kiyagiye yari akiri muri prime agitsinda ibitego birenze 10-15 kuzamura muri shampiyona mu buryo bukurikirana. Pep Guardiola ibitego byinshi batangira gutoza. Yego ubu kandi twibukiranye ko na Leroy Sané yabaga ari hafi aho ngaho mu gihe cye. So niyo mpamvu izi saha ushobora gushyiramo rutayizamu ukavuga ngo reka ndekure babiri. Trust me nta kintu ubukoze kuko ukeneye umubare w'ibitego, ukeneye abakinnyi bahagije, ukeneye kuko uzakina amarushanwa menshi. Champions League uzayitabira n'imbaraga nyinshi, Premier League uzayitabira n'imbaraga nyinshi, za FA Cup uzakenera option, za League Cup uzakenera option. Ukeneye groupe nini y'abakinnyi b'abagabo. Aba rutayizamu rero uzusangamo abangaba nibura bamaze sezo ebyiri muri equipe ya Arsenal bamenyereye zirenga ebyiri cyangwa eshatu. Bamwe muri bo hari uburyo wakora ubusatirizi bucyaye buryana kuri twatangira gushyiramo abandi bashi. Injury prone zo zigomba kuba offloaded. Ntabwo ntekereza ko ari umuntu wo muri Arsenal watekereza kugumana Gabriel Jesus aramutse abonye aho ajya. Keretse the right of Ibonetse. Ukareba abandi bakinnyi bashobora gukenera kugenda, hari n'abari batijwe ushobora kugenda ari kuregera nk'abari muri groupe uyu munsi. Yego nka Jorginho agomba gusohoka, arasoza amasezerano. Thomas Partey arasoza amasezerano. Kongeramo Zubimendi ufite na Declan Rice na Mikel Merino. Bishobora guca amarenga ko Thomas Partey ashobora kugenda. Nubwo agezamo gutekereza kumwongera ariko ashobora kugenda. Kuko Zubimendi seriye cyane, agreement yarabonetse. Iri seriye kuko afite release clause y'amafaranga make $30 usaba amafaranga menshi ku makipe yo mu Bwongereza. Ashobora kwinjizamo Zubimendi akarekura Jorginho ariko Partey babakozi ba ariko nanone Thomas Partey kumurekura utazi uko azareponda Zubimendi. Uko ni nka kwa kundi barekuye Granit Xhaka none bazanye Kai Havertz bikarangira Kai Havertz waruje mu mwanya wa Xhaka byanze ahubwo ahita ajya kuri attack. None muratekereza ko Arsenal yatunga abakinnyi muri mediane Mikel Merino, Thomas Partey, yes, Declan Rice, yes, Martin Zubimendi, aba central midfielders bane. Yes, birashoboka ko ikipe birashoboka birashoboka ko byane ko sakina babiri akina batatu yari kiri kimwe ntekereza ko sakina babiri ari kiri kimwe ntekereza ku ikipe ya akina babiri gusa. Arsenal nubwo bose bitwa ngo naba central midfielder ariko reka tubishyire muri classic harimo aba nimero 8 Declan na Merino ni nimero 8. Yego central midfielders mbivuze bamvuze umunimero 6 cyangwa umunimero 8 aho bose. Jorginho arasohotse atanze umwanya. Ubundi tuvugisha uko Arsenal kugira ngo ibikipe iri kompeta ku gikombe cya shampiyona cyese nandi marushanwa imaze imyaka myinshi datwara. Yego keneye konjamo umunyezamu wa kabiri kuko Raya ntabwo yagukinira imikino yose. Ari nta kina performance ukabona ko umunaniro. Uramukoresha muri FA Cup, ari muri League Cup, ari muri Champions League, ari muri Champions imikino ikomeye n'idakomeye, igihe cyose ari mu kibuga nubwo ari umunyezamu ariko ukeneye kuruhura umukinnyi akaruhuka ko barakina ingendo akagira fresh week out pressure ya match byose bitandukanye ntabwo byamujya ku mutwe. Ikintu cy'iyo mu bintu byarangije David De Gea akazajya akora amakosa hahandi bari bamukeneye kurusha ariko ko arakina. David De Gea arajya kunganya imikino, hari icyo bita exhaustion. David De Gea arajya kunganya imikino na Petr Cech y'ubuzima bwe bwose. Reba n'ukuntu Petr Cech yabaye muri za Chelsea. David De Gea ntabwo bamurotatinga ahantu hose mu bipfuye mu bizima yabaga ari mwiza bajya baramuguze. Ikeneye umunyezamu mu backup muzima. Arsenal muri defense nta kibazo kirimo. Ntekereza ko tucyumvikana. Kuko nka Gabriel Magalhaes nagaruka urumva akenewemo. Muri defense option barazifite. Rega nk'urugero uretse Rwangendanye Saliba na Vicky Viol basimburana.
Gabriel Magalhaes Saliba ntabwo ari ku rwego rwiza rw'ikipe ishobora gutwara igikombe no ariko akinnye neza niba yakorera ari mbuzo uko ngiye yes ntabwo bose bazaburira rimwe ngo mukene ba Arsenal central defenders uretse Gabriel Magalhaes na Saliba undi ninde kweli ariko bafitemo nuza watanga option Timber yatanga option muri mutima defense bafite Ben White watanga option Calafiori yatanga uwo mwanya ibyo ntabwo ajya bikoresha ntajya kinisha Timber muri central defense ntajya akoresha Calafiori muri central defense ko nka Calafiori ni umukinnyi wamenyereye gukina muri central defense ya back 3 tugendeye kuri record Lorenzo tugendeye kuri record y'imvune last season ikaba yo mfatiraho Saliba yakinye imikino yose 38 yego usibye ibibazo byabayemo ashaka kugenda muri ko hari ikintu cyabayemo cy'abarabu bashakaga Gabriel Magalhaes agasa nk'umurakari akamwicaza yakinye imikino 34 last season imikino 38 kuri record zabo z'imvune bakina n'ubwo babura habura umwe cyangwa babiri ni nacyo gice ubona ko Arsenal kungaye kuruta ibindi byose ko mu bindi bice byose nka Odegaard ntafite umusimbura usibye Nwaneri tubonye bo wareba kuri Pate turimo turabona ko nta musimbura afite bari birasaba guhindura meme no ku nimero 9 uvuze ngo ugiye gukora ama priority defense wabisimbutse kuko nayo yubatse muri no mwaka ushize wa transfer nibara yongeremo Ricardo Calafiori ndetse na Timber kiri mbone na Timber ni transfer nshya so Arsenal rero tujye kuba barimo gusibla nka rutayizamu ugomba kuza muri equipe ya Arsenal Andrea Berta ngo yemera cyane uyu Victor Gyökeres rutayizamu w'umunya Swede ukinira equipe ya Sporting Club di Portugal ya 26 y'amavuko release Crozier ngo yaba iri muri miliyoni 60 cyangwa se 70 z'amayero yes na amafaranga make cyane ubwo yashyize mu pound nka miliyoni 57 gutyo uno mwaka amaze kugira ibitego mu mahero zigomba kurenga oya ama pound nyine kwavuze 60 amayero no araba make ku mahero si Gyökeres gusa rero ni Gyökeres na Benjamin Sesko uburyo nifuza ko tuganiramo iyi deba hari Gyökeres yes ugaragarira isi yose ko ari world class kuko ni sezo ya kabiri arimo aratsinda ibitego byinshi cyane nk'iyi sezo ni pichichi i Burayi muri champion eshanu zikomeye Burayi ntawe umurusha ibitego imikino 54 amaze kugira uruhare rw'ibitego 35 exact harimo assist 11 n'ibitego 54 bimaze kugira consistency kuko n'umwaka ushize byari nka gutya arimo arabikora back to back awe ikindi noneho ushobora kumwumva kuko utigeze umwumva cyane wenda mu myaka yashize ariko Gyökeres ntabwo akuze n'urutayizamu weze ugeze igihe cyo gukina ari muri 26 ahubwo aruza 27 ariko 26 yicayeho urumva ko rutayizamu kiri muto ufite igihagararo cyiza na Benjamin Sesko nayo igihagararo cyiza cyane abanya-Slovenian nk'aba Balkan urabuze ukuntu babaresha nyine indesho yabo nawe ni umukinnyi utsinda ibitego byiza ariko bike watsinda ibitego byiza ariko ntabwo ari byinshi cyane nk'aba Victor Gyökeres we rero Arteta yakoze attempt yo kumusinyisha in the past muri sameheruka ntabwo Arteta yakora contact nawe atakwifuza atagushyegeye bivuze ko amwifuza cyane imbere aramubara nyine nka rutayizamu akeneye cyane Adera abarutayizamu bombi Arsenal yaberwa nande mbere na mbere ko tureba uwo wenda bafite amahirwe yo kubona cyane kurusha uwundi kuko banifuzwa n'andi makipe menshi Arsenal gusa ariko ninde waberwa n'umwambaro wa Arsenal muri context y'imikinire ya Arsenal guhuza na Martin Odegaard ba Martinelli ba Bukayo Saka ba Declan Rice uburyo bakina iriya physique ninde waryoherwa n'umukino wa Arsenal mu gutanga umusaruro w'ibitego byinshi byaka kanya ntitaye kuri price ku cyo twita igiciro ku giciro Gyökeres byaba biri affordable cyane byaba bishoboka cyane kuko mugarutse ku giciro cye ni gito cyane ubundi yagombaga kugurwa akaba miliyoni zirenga 100 ariko agirana icyo bita gentleman agreement n'ikipe ya Sporting Club Portugal arabwira atereka ngume hano indi saison ariko ku mafaranga mwanyifuzagaho muzayagabanyeho kugira ngo nanjye mve hano mu buryo bunyoroheye ngende njya handi mu ekipa akomeye bagirana iyo gentleman agreement no mwaka w'imikino ujya gutangira bemera kugabanya so tutitaye ku giciro ka Isaac we ntekereza ko Newcastle rwose udakubise mu 100 ntago bashaka ko bagura no musore w'imyaka 25 kereka ibuze Champions League ariko nabwo still ntago yagendera ku mafaranga make miliyoni nibura 90 reka tuvuge kuri transfer ziri realistic bigaragara mu mbone ko bizishoboka cyane ngewe umbajije ati ninde who is the right profile muri equipe ya Arsenal rutayizamu mwiza equipe yakubakiraho hagati muri abo bombi rore bombi ni beza ariko amahitamo yanjye meza yabo wamaze kugera muri championnat akabanza kayitestingaho akabanza kayumva
akabanza akayimetiriza kuko turavuga umusore uri muri sezo ya gatatu muri ekipe ya Newcastle, kandi muri izo sezo eshatu sezo ya mbere ntiyari nziza kuko tute competition yatsinze ibitego 10, sezo ya kabiri mu mikino 40 tute competition yatsinze ibitego 25. Iyi sezo niyo nziza cyane arimo agira kuko tute competition amaze gutsinda ibitego 21 muri match 40 n'umwe muri shampiyona n'ibitego 23 gusa. So Isaac namuprefera nk'umuntu wamaze kugira muri shampiyona, wamaze kuyimenyera ko Gyökeres nubwo yayinyuzemo ariko mu byiciro by'abato muri za Coventry muri championship mu cyiciro cya kabiri, ariko ntago ari level y'icyiciro cya mbere. Kuri Isaac no mu buryo bw'imikinire mu bijyanye n'ibyo Arteta rimwe na rimwe yifuza, hari attribute afite zisa nk'izirusha iza Gyökeres bijyanye n'icyo Arteta yifuza cyane. Arteta yifuza umuntu ushobora gukinana na bagenzi be ariko noneho agashobora no gutsinda ibitego. Nuvuga umuntu ushobora gukora link up mu gihe kipe irimo ihererekanya, ukaba wavamo gato kiyambura aba defenseur ukaza ugakora touche n'abakinnyi muri zone ya 14, ubwo ni muri final third inyuma gato y'urubuga rw'amahina, ariko ukahita ushobora no kwita wataka box bagoreza umupira ukawushyira muri file mu buryo bworoshye. Iyo ndebye kuri Gyökeres, we he is very direct, ari direct cyane, donc ni sobanura abantu neza bitonze ni Haaland yo nuvuga direct ni nabataka bo bareba box poachers, bareba file bo donc ni babataka badakunda ngo ngango umupira ngumaye muri corner ngo wenda ngo najya kwakorera combination. Oya, we ni zamu imipira muyizane muri box, muyizane muyicomeke iri muri central areas muri mediane ku buryo wirukanyira ureba agenda areba izamu. Jamie Vardy ni Haaland muri ubwo buryo. Donc we ntango Haaland zisaha y'umuhaye umupira n'urugero wenda ukamushaka nko muri profondeur, ariko profondeur ukavuga ngo atake zone z'ibumoso hafi na corner ngo niho tugiye gushyira umupira, wirukanyira ufate uhitukirana na bagenzi bawe cyangwa se ukore engagement zinjira muri surface nawe witsindira igitego. Uwo si Erling Haaland. Ariko uwo bita Alexander Isaac abantu bamubona muri Newcastle bakunda kumukoreraho outlet iyo Gordon yabaye nk'ujya gukora build up cyangwa se kugarira, bakaba bafata nk'umupira bakamucunga yirukansa bakawushyira mu espace, naba ari umupira ureba ku izamu direct ahubwo ujya mu mpande akawirukanyira akawufata, yamara kuwufata akaba yawuhererekanya na bagenzi be cyangwa se akaba yakora individual brilliance, ubuhanga bwe ku giti cye yifitemo, akaba yacenga akagenda ashaka espace akaba yatsinda igitego cyangwa se akawutanga. So icyo kintu rero ntekereza ko Mikel Arteta aragikeneye cyane, kuko akeneye iyo travail ihagije ku busatirizi. Iyo travail arayikeneye kuko ekipe ye ntabwo iri dynamic. Cyo nshaka kuvuga ngo ntabwo iri dynamic, kansobanura iryo jambo neza. Arsenal kuvuga ko itari dynamic nko mu mukino hagati Arsenal iri mikino wari wabona nka Bukayo Saka yinterchanginga position na Martinez. Oya ntabwo bijyaho. Nibibaho ni scandal itavuga ati muri mu biki. Ibyo ngibyo bisana ko equipe itari dynamic, ntago ntago fluidity hagije. Ukavuga ngo ni ikipe iri dull. Wabona icyuma kigimbye. Yego. Icyuma iyo gityaye ukakata nka watermelon, yego, ukimanuramo kigenda kihuta byoroshye nta rutangiye. Ariko icyuma kigimbye ugenda utsindagira Arsenal ikintu umupira uri ni structure nyine, ni structure ni nabonye wo bita Peter Schmeichel niwe wigeze gutanga urugero ku mikinire y'ikipe ya Arsenal mu minsi yashize, aravuga ngo ikipe ya Arsenal bakinira ku mabwiriza 100% ya Arteta, ngo yukwishamo n'ibwiriza rimwe ahita kubona ujya hanze. Waravuga uzarebe nka hitmap ya Martin Odegaard, biragoye kumubona hari touche yakoze ku ruhande rw'ibumoso, ntabwo ibaho nyine biragoye, ni zone ziburya kenshi biragoye kumubona yakoze touche na Martinelli. Kwa Bukayo Saka byamugeze mubi, pasi buryo gusa ntajya pasi ibumoso. Cyangwa Declan Rice muri iki gihe akina left midfield y'ikipe ya Arsenal, biragoye nyine kumubona hari touche yakoranye na Bukayo Saka. Donc ntabwo bari dynamic, bari very structured. So muri ubwo buryo rero bakeneye umwataka nibura ushobora kongera travail mu busatirizi, kuko Arteta icyo kintu aragitanga ku mwataka we, amuhereza liberté yo gukora travail z'imbere. Ushaka kwatakira baro ku ruhande rw'ibumoso, ushaka kwatakira baro ku ruhande z'iburyo, ushobora gukinira muri ugakinira deep ugasa nk'usubira hagati mu kibuga ukareka Bukayo Saka wenda akaba ari winjira
akatinga in kugira ngo ube wamuhereza umupira iyo liberty arayitanga ko n'umwataka washobora kuza akegera n'umukaseri bagakorana tushe akongera agasubira imbere ariko kuri Victor Gyökeres we he is very direct nawe ni umuntu umeze nk'uri structure kuri attack donc ni umuntu ngewe ndi hariya ndi mu migongo y'abadefanseri ndimo ndabyigana n'umudefanseri muyishyire inyuma ye nyirukanyira ariko ntimuyishyire mu mpande cyane aho munsaba ko nkoresha ubwenge bwanjye karemano munzanira imipira hano nsindi hari ijambo uvuze neza rya box poacher ubundi aba box poacher barangwa n'ikintu kimeze gute barangwa na killer instincts ariko muri box killer instincts z'umwataka ni handi umwataka ashobora kwakira umupira muri surface akahita akora trick imwe cyangwa ebyiri jediko ahita areba izamu ahita atsinda igitego ntarandi niko abigenza ashobora gufunga baro muri box abadefanseri akabiyambura n'ibibaraga byinshi akahita atsinda igitego ariko ntabwo yaba nka Aguero ngo afate baro muri corner akore extra individuel abacenga akore amatrick menshi cyane abinjirane nyine abapfumura atsinda igitego so mbona ko rero Arteta mu bijyanye n'uburyo bw'imikinire ye buri structure cyane kandi akaba atanga liberté ku mwataka we akeneye Isaac ariko kumubona biragoye ndaza kubaza Samiri kuko ngewe uburyo wansubije ntabwo nanyuzwe why ngewe ntabwo nshaka ko tuvuga kuri transfer zitari realistic mbere na mbere umukinnyi uri muri Premier League kumubona uri Arsenal yego biragoye mwiza umukinnyi uri muri Newcastle yatwaye FA Cup ifite n'amafaranga menshi kuruta Arsenal no Newcastle yatwaye Carabao Cup Newcastle ifite amafaranga n'abaherwe kurusha Arsenal Newcastle irusha amafaranga ariko yiteguye gushora yatwaye abakinnyi benshi Arsenal yagiye yifuza yabatwaye Guimaraes Alexander Isaac nawe yari yego rwose sinagereza ko uyu munsi Arsenal byayoroheye kujya gushaka Isaac ari muri equipe ishobora gukina Champions League next season birashoboka ari muri equipe yatangiye gutwara ibikombe kwandika amateka uwanze kuyijyamo avuye muri Sociedad kubera ko Arsenal itagaragaje financial muscle yego sinzi ko yajyamo uyu munsi nge nifuzaga ko transfer ziri realistic ziri ku meza muri Rutahizamu Gyökeres Benjamin Sesko Arteta aramwifuza yaramwifuje n'ubu birashoboka n'ubwongera amasezerano ariko miliyoni 70 ku meza waganira n'ikipe ya Leipzig umaze gusesengura neza cyane Victor Gyökeres na Sesko nabiswara ibyo ari buhurire ariko aracyari muto cyane Samira duheho agakeregeshwa ka Benjamin Sesko uwe muri Arsenal gute aracyari muto Arsenal ikunda abakinnyi bakiri bato cyane ni muto Paul ya Gyökeres kandi batsinda ibitego kandi byiza shaka rutayizamu mwiza muri Arsenal kurusha uko ari mwiza muri Leipzig yari ikintu kimwe mbona Benjamin Sesko ibyo Adelare yavuze kuri Isaac nibyo navuga kuri Sesko ni umukinnyi mwiza wa groupe azi gukina na groupe aragaruka agafasha muri build up yakina ku ruhande mu gihe bibaye ngombwa byakunda ni n'umukinnyi mwiza ku bantu bamuzi aza gufasha muri groupe ariko mbere na mbere iyi transfer Arsenal igomba gukora niyo gukora iki Arsenal ikeneye transfer yitwa quick fix tubuze igikombe kubera iki nibyo bibazo bibaza mu makorodoro yabo tubuze igikombe kwa tudafite umwataka yego turakora iki ninde mwataka weze wo kuza kubikora Victor Gyökeres ashaka bamenyere champion ntaba yimenyereye ariko aratsinda ku rwego international mu equipe ya Sweden aratsinda mu Champions League aratsinda hano hose yabaye muri za Coventry aratsinda nubwo ari mu byiciro bya hasi naturellement abaswedwa champion y'Ubwongereza barayishobora Henrik Larsson Alexander Isaac Anthony Elanga n'abandi batandukanye na Zlatan umwaka umwe yatsinze ibitego 17 n'abanyaburayi b'abazungu bafite imbaraga baza hariya mu mbaraga bagakina niba ari umuntu uvariya mu bitego 65 muri sezo Arsenal wenda tuvuge ko champion y'Ubwongereza yagoranye wenda yatsinda Arsenal 25 mu bifite izi saha ntawe ifite wabitsinda 25 ntawe rwose bivuze ngo kuri Arsenal ikeneye kuko Arsenal ifite ikibazo kimwe Arsenal ifite basariba basoza 27 ifite ba Bukayo Saka barota byinshi kuko nubwo ari umwana wazamukiye twabonye Trent asohoka muri Liverpool bafite abana bahurira n'abandi bana bangana mu ma equipe national bakaganira ibirenze kuko Arsenal ibyidatanga yego
abantu benshi bafana Arsenal hano mu Rwanda kuko ndendeye ku iterambere ko rije hano mu Rwanda no kubona ibikoresho byo gukurikirana Premier League mu buryo haro apana kwa kuri twajya kubirebera mu ma barracks ya gisirikare ahantu ku kiliziya ku biro by'uturere se cyangwa iki usanga ari ahantu hamwe nko mu karere cyangwa mu murenge wose hari n'ahantu habaga polisi ya gisirikare kamuhoza abantu benshi barabizi bajya gukomanga bakakubwira ati nta kibazo mwicare mupfa kuba mwakarabye usanga Nyamirambo ni kwa Mayakobo n'ahandi waje ugasanga Nyamirambo yose n'igomba kujya umwana wavutse 2004 yemerewe gushyingirwa jisa yemerewe gushyingirwa mu myaka 21 irashize Arsenal atwara igikombe William Saliba usigaje imyaka 2 mu masezerano uzamubwira iki mwujije imyaka 2 nta gikombe mutwaye uko muri imyaka 2 kuko uko wambwira kose ashaka kuzagakora ibidasanzwe yego mpamya ko nyuma ya Alexandre Songo wabikinye Barcelona gahita imutwara Arsenal iheruka kumukasera nka Thomas Partey bivuze ngo hari abakinnyi afite barimo barakura bameze neza muri projet ariko badafite imyaka minini. Gabriel Magalhaes yakuze yagiye bivuze ngo Arsenal ikeneye gukora ya transferi ibaha igikombe gitanga icyizere no kubatoya bakongera bagasinya amasezerano nikeneye kuzanamo umuntu uvuga ngo ni mwiza muri projet Arsenal niba ikeneye urutayizamu yifasha gutwara ibikombe ku buryo niyo cyaba ikibazo cyo kutatwaye igikombe kizaba ari kimvune cyangwa se flop nkuko byagiye bigendekera abandi bakinnyi ndibuka ba Soldado baje muri za Tottenham abakinnyi batsinze ibitego muri Espagne ariko birangira byanze yego Arsenal yagura Gyökeres ahubwo ikamwiyadabutaho kuko yabatsindira ibitego abandi bitwa ko bakurikiza amabwiriza ya Arteta badatsinda erega iyi adaptation na Pep Guardiola yikoze kuri Haaland kujya muri Champions League kugira ngo atsinde bira bitego hari igihe bangombwa ko umutoza nyine agira iyo flexibility muri we kugira ngo nyine agere ku cyo yifuza bijyanye n'umukinnyi afite ku isoko aho kucya Samira agarutseho buri Sesco ni rutayizamu mwiza uri promising gutanga icyizere ariko kuba muri kariyeri ye uyu musore Benjamin Sesco ataragira icyo bita kwikorezwa ikipe gushyirwaho umutwaro wa ekipe kuko burya nubwo tumuvuga muri Leipzig he's not a regular starter ntago ari umukinnyi buri munsi ukina nyine ngo kuko Royce Openda niwe atamurusha ibitego yego nuvuga muri Leipzig umwanya bahangane na Royce Openda harimo Royce Openda hari nukuvuga bagenda bagira ba rutayizamu mu bihe bigiye bitandukanye nyine yari inkunku ari we umurusha iyo profile even Timo Werner akihari nawe yamurushaga nyine kuba donc impamvu ngarutse kuri iki kintu ava no mu gihugu kitari cy'umupira bare Desire Douerega ashobora kuzamuka ari umufaransa umeze neza bakabisiko kubona selection nationale ari privilege kandi bigoye agakoresha imbaraga zo bita intrinsic motivation kwa ngo nakora iki kugira ngo nisange muri equipe de France izajya mu gikombe cy'isi ariko umuslovene ni bangaye no kubona 23 bagenda bakina ku rwego rwiza biba biri garanti agomba kujyana n'abandi bitandukanye n'umukinnyi ukina wa France bafite abakinnyi barenga 3000 bakina ku rwego rwiza bigusaba gukora cyane kugira ngo konvenke bikaba umusaruro kuri equipe ukinira kugira ngo nawe bigume umusaruro mu mikino itanateruka kugira ngo hari abantu bakurikiye kuri Magic FM akakanya bumve urwego rw'utayizamu pari raporo y'urwego rwa mugenzi we tukompara nawe ariwe Victor Gyökeres Benjamin Sesko imikino 6 ya Bundesliga iheruka gukina yatsinze ibitego 2 atanga assist 1 igitego yagitsinze tariki 5 z'ukwezi kwa 4 agitsinda Hoffenheim yari mu rugo hakurikira umukino wa Wolfsburg nta gitego yatsinze atanga assist ku mukino wakurikiye wanganyijemo na Hostel Kiel assist urabyumva none yatsinze cya penalty hubwo hanyuma kuri Frankfurt arakibura tariki 23 z'ukwezi gushize yego bari bayinyagiye yari yabanyagiye 4-0 aburamwe igitego kuri match ya Bayern Munich tariki 3 z'ukwezi ejo bundi yego banganyije 3-3 Bayern na Leipzig yatsinzemo 1 yego match ya Werder Bremen nta gitego yatsinze ibitego 3 harimo icya penalty mu mikino 6 kuri Victor Gyökeres hat-trick ebyiri Gyökeres kuko ushobora kugendera mugari mu kigare ngo Gyökeres ngo muri Premier League ngo byari byaranze ntabwo yahageze ikipe ya Sporting na Leipzig na makipe ajya kuba ku rwego rumwe nuko imwe ari ikipe ihanganira igikombe indi kabihanganira imyanya Sporting ifite culture kuruta Leipzig cyane mu bijyanye no kuba Gyökeres nk'imikino
kambare n'imikino 6 ubaze imikino 6 uraherwa ku mukino wa 1 2 3 4 5 6 ku mukino wa Santa Clara bari bayisuye mu mazi mu nyanja batsinda kimwe ku busa ntabwo yatsinze ariko match yakurikiye umujinya w'umurandura nzuzi nyuma y'iminsi 5 gusa abakiriye Moreirense muri championnat ayirasa ibitego 3 hat-trick bayitsinze 3 kimwe byose ari ibye match yakurikiye muri Portugal Cup bari bakiriye Rio Ave bayitsinda 2 kuri kimwe urabyumva Victor Gyökeres ntabwo bamukinishije no baramukinishije atsinzemo kimwe urabyumva abajya ku mukino wa Boavista muri championnat bayisuye bayitsinda 5 atsindamo 4 yes quadruple atsindamo 4 bayita double brace quadruple hakurikira match bakiremo Gilles Vicente ikipe bayitsinze ibitego 2 kuri kimwe Victor Gyökeres ntiyabonamo igitego Gilles Vicente ivaho bahita bakira Benfica ejo muri match yari imeze nka finale ya championnat yego harimo ahantu Pavlidis yacenze defense yose ya Sporting kimwe kuri kimwe igitego cya Sporting cyatsinzwe na Trincao niwe watanze assist niwe watanze assist bivuze ngo imikino 6 twumvisemo ibitego 8 na assist ibitego 8 na assist imwe mu mikino 6 undi afite ibitego 3 nta assist bivuze ngo ntashobora kumara imikino 2 ataratsinda ntabwo bishoboka atsinda ibitego byinshi cyane kandi mu buryo boraho ku makipe manini n'amatoya ubwo abakozi wa Arsenal murumva nyine dirahiri no bari kuri Gyökeres hari umutoza umwe wamutoje mu bakiri bato yigeze kuvuga ngo Victor Gyökeres ngiyamaze nk'imikino 2 cyangwa 3 adatsinda ngo afite umuriro umwakamo nyine aba yumva aba yakaba afite uburyo arimo feeling bad we ngo he feeds goals niko yamudescribe ngo wemeze nk'urya ibitego ku buryo yatarimo atsinda ngo bari hungry cyane arenzaho n'ikindi kintu afana Barcelona bagomba kumva cyane ibaye bamubonye yaravuze ngo Victor Gyökeres can be a one man show urikumva a one man show nuvuga amupasa gatsinda ibyo barabi imbere bose batsinda urakoze cyane he can be a one man show nuvuga ubundi iyo bavuze one man show ni wa muhanzi ushobora kuza gukora igitaramo wenyine stade kuzura akarimba amasaha 2 mugataha mwese munyuze cyane DJ bakaza bakavanga imiziki acuranga nk'amasaha wakazaga kubita performance stade hano hirya acuranga abantu bataha batanyuzwe kandi yacuranze amasaha 5 so nuvuga kuri iki kintu rero tugishyize mu mupira w'amaguru one man show kuri Victor Gyökeres ni umuntu ushobora kuza nka match ikomeye cyane remereye cyane agatsinda hat-trick yatsinze hat-trick cyane Man City yikubise ibitego 3 byihuse cyane ashobora kuza kuri game yindi yakabirijwe akavuga ati I must feed on this match akadatsinda ibitego 3 none muri championnat kubera nyine kuba one man show ashobora kuza agatsinda ibitego nka 30 cyangwa 40 yerekana mugeneje na Jamie Vardy ndimo ndareba profile ye ngareba abantu management abarizwamo abarizwa muri management yitwa HCM Sports Management kuva muri 2022 no amaze bigekerekera yagemo na mbere ya after agent witwa Hassan Sentikaya yego ubwo ni agent abamo ahuriyemo n'abakinnyi bakomeye pe ngo ari muri mwitsinda donc y'abakinnyi bakomeye agence ya irimo Frankie de Jong Mbatala Magani Saklush namubona umufaransa umunya Algeria Akriushe namwe n'umwe mu bantu bazaganirwaho mu gihe kiri imbere gukina neza hari umwana w'umunya Swede bita Igor Larsen Denis Zakaria Kongomani w'Umuswisi Noah Lang umuholandi Edon Zegrova yuramuzi muri Lille Zegrova nabarazwi cyane ndagiye umunya Bosnia yari yarayishe Antonio Rudiger yes Ismail Saibari Maroc w'umubirigi Saibari Sofiane Amrabat sinakomeye barazwi cyane Amine Guri Wilfried Ndidi Taizama Marseille Kenny Tete Stephen Bergwijn ari muri Ajax yagiye mu Barabu Ronald Koeman amubwira ngo gusezeye muri equipe nationale nabyibuka Victor Lindelof
yes wa Man United Rami Ben Sabaini, arazwi cyane muri Franco Dortmund. Onyeka. Umunyanigeriya. Ni abakinnyi benshi kandi beza mu by'ukuri ntekereza ko hari ikintu abafana bose bakwiye kugiraho confiance. Hahindutse direction sportif, Yego. office irimo umuntu mushya azi ikibazo kiriho kugira ngo nawe atangire yaka umuriro abantu babona ko hari ikintu cyahindutse. Nuko Solibye Duga Sport atakoze neza gushaka rutayizamu. Awe. Abari ku meza rero nabo abashoboka cyane ni Gyökeres na Sesko Na Sesko. Sesko. Ariko hari igitangazamakuru nabonyeho barimo gukora prediction ya Arsenal uko izayihagaze next Mwaka utaha. season. Mbona baratekereza ko Arsenal ishobora gukora transfer 3 cyangwa se enye kuko baravuga ngo umuzamu azaba ari David Raya ngo 11 Saliba na Gabriel Magalhaes, yes Ryan Timber na Miles Lewis Skelly azakomeza kwicaza Karafiori. Karafiori. na wa mu Yapani ugwire kugenda Tomiyasu. Mediane barabara ko Thomas Partey azagenda kubera rya Zubimendi ni umutipiko number 6 Nge siko mbiteganya. uko niko nyine uko Yeah. azaza kwa bazashora amafaranga menshi ku isoko bashaka kumara bashaka Thomas kumugurisha. Partey. Bazaba bakoze ibara. Zubimendi umva uko imeze tuyijaji. Yego. Zubimendi kuri gatandatu, 8 Declan Rice, 10 Captain Martin Odegaard. Emblematique. Abakabara ngo kuri 11 tuzahatereka Nico Williams, kuri 7 Bukayo Saka, rutayizamu Victor Gyökeres. Harimo abakinnyi bashya batatu, Zubimendi, Nico Williams na rutayizamu nta n'umwe uri munsi ya miliyoni 50 a priori, nta n'umwe uri munsi ya miliyoni 60 z'amayero muri aba ngaba. Arsenal yini business ubundi ya miliyoni hagati 170 na 200. ni make nta magana Niba mirongo Arteta afite budget ya miliyoni 100 anakazakura muri sales, Arsenal yagurisha nicyo nagarutseho cyo kugurisha, yagurisha abakinnyi ba miliyoni ntabwo 100. yabona kuko impamvu itagurisha ni kimwe biterwa n'abatoza bahaba. Ariko- Abatoza ba Arsenal bakunze kuba ari abatoza bastikinga kuri 11 babo, Yego. basanga hari abakinnyi basigawe inyuma. Dufate nk'urugero amafaranga baguze ba Robert Sambiro Konga ntibigeze bayagaruza kandi bari Yego. babaguza ari abana bigaragara ko wenda bashobora kuba bazatanga N'abitwa ba Nuno Tavares. n'abandi ba Yego. Nuno Tavares. Nuno Tavares ari umwe mu bakinnyi beza muri Lazio. Uyu mujene wagiye muri Porto, wasubiye muri Porto Vieira. Toza Vieira yaguzwe miliyoni 20 na Fabio ariko Vieira. bizisani 40 ahubwo, uko zigabanyije. 40 bizisani wayabona kubera Cyane. Arteta agira ikintu cyo kuvuga ngo ndetse bamuguze muri Porto abanzamo bakaba arya benshi. Bamusubije. Barya benshi, batishije na muri none Porto arya arya benshi. benshi. Urumva ashaka agira ikibazo kimwe kuri Arteta. Muri buka Kiviolo kuri match ya Bayern y'umwaka ushize yari ameze neza, Yego. akina nabi iyo match. Yego. Ameze nka njye bivuga ngo yakitinga nk'abafana. Yego. Iyo umukinnyi agize match mbi imwe yica match 10 nziza yakinnye Cyane. agahita amujyana kuri bench. Nk'ubizi isaha Ben White nta mubara muri 11 kandi nyamara muri success yagize no gutangira kumwizera guhera abamugura muri Brighton n'iki ni umwe mu bakinnyi beza ba Arsenal, Cyane. ariko yizeye Ryan Timbe kunda kuvunika bagize umwaka ushize wose adakina. Ben White akawucya ko niba mukinnyi utakunda kuvunika kireka yari ikibazo kiri serie. Arteta ugasanga abakinnyi agiye kugurisha si ba bakinnyi wavuga ngo amakipe yabifuza yababonye he ko baba bari ku ntebe z'abasimbura. Cyane. Kireka nk'aba bana b'abongereza bahenda nk'aba urumva niba Market. Fulham ishaka Emile Smith-Rowe uvuye muri Arsenal ko byagenda kose kuri icyo cyizere cyo kuba ukinira Arsenal uje mu ikipe Fulham mbere yuko Marcus Rivers yari ikipe imeze nk'urugi yarazamukaga ikamanuka Ikongera ikamanuka, yego. igenda izamuka igenda igaruka. Hari ikintu bajyaga bavuga ni mite bajyaga ngo Fulham na Bournemouth ntabwo zijya zihurira mu cyiciro cya mbere ngo zigenda zibisikana imwe imanuka indi izamuka, ariko bagiye bashyizemo abatoza beza birangira zibaye ekipe ziguma mu cyiciro cya mbere. Fulham ikintu cyitwara ifite umutoza w'umurwanyi akagura abakinnyi babanje kujya muri ya level hejuru irimo expectations zo ku rwego rwo hejuru kuryo waje muri aya makipe matoya bayikinira nk'ekipe ishobora kuba yatsinda match zikomeye. Niyo mpamvu ushobora kuba yagutanga amafaranga menshi, ariko se nka Gabriel Jesus bizi isaha umushyize ku isoko nyuma kuva mu bibazo by'imvune n'ibitego bitanu n'ibitari bitatu yajyanye inde wamwifuza Fluminense yamutanga angahe iravuga ngo no gutira cyangwa nk'eshatu Fluminense ntabwo yarenze 10 yakabije. ntaza 10 ntazo yaguha
ejo baba bashaka umusitari wabo kurusha aho abandi zikuza amafaranga uvunja mu Ntabwo banyabrazil reka reka uzi kuyavunja mu banyabrazil urura akabona uyavunja mu madolari uyashyira mu mafaranga y'ilokali uyavana mu mafaranga y'ilokali uyashyira mu ntabwo madolari bishoboka ntabwo yagura ni miliyoni eshatu ayo ngayo aba yubaka stade hariya muri Brazil. muri Brazil ntabwo batekereza iki kuri transfer ya Nico Williams wigeze kunegosiya na Barca ntibyakunda Rafinha agira ibihe byiza Barca ntiyamwifuza Nico Williams urabona ko abafana ba Arsenal bamushyegeye kubera uburyo bamubonye muri Euro ariko abantu bakurikira shampiyona Espagne Samiri uyu mwaka baye flop ni umukinnyi w'umubencheri ujya mu kibuga asimbuye abafana ba Arsenal mu byumve ajya mu kibuga asimbuye muri iyi sezo muri La Liga akiri imikino 28 yatsinze ibitego 5 atanga assist 5 uwo harahatandukaniye na Gabriel Martinelli hari ikintu arusha Martinelli kigaragara cyo ntekereza ku ikipe ya bitanu muri Arsenal sezo yose cyo ntekereza ku ikipe ya Arsenal nge nagumana Martinelli akaguma ariko nawe gakina ntabanzemo na Leandro Trossard basanzwe bari kuri urwo ruhande rw'ibumoso hanyuma nashaka gukora transfer uko ntekereza ku ikipe ya Arsenal iramutse ishaka Nico Williams ntiyajya munsi ya miliyoni 70 yajya munsi ya after release clause kandi Nico yarongereye amasezerano ariko uko byenda ko after release release clause ntabwo irimo ni 70 kuko Barcelona yari affordable kumugura kandi Barcelona ikennye. yes ni nka 70 reka nzireba ariko oya Barca ashobora kumutangaho miliyoni 50 z'amayero ariko nuko ari Barca nanone after release clause ya miliyoni 58 z'amayero amafaranga Barca atanga ku mukinnyi ntabwo ari Arsenal yatanga ku mukinnyi Barca ifite pulling power urumva ku cyase byoroshye kwa attracting umukinnyi kurusha Arsenal yes Arsenal ishobora guhendwa amakipe muri Spain nta nubwo anahenda nakuva mu ikipe no ujya muri zino kipe nini ko bafata nka privilege mu gihe mu Bwongereza bo ko agapingane n'amafaranga na business bo batabyemera ariko njyaho kujyanje kugura Nico Williams mbonye muri no sezo birashoboka sezo ntabwo zihura ntabwo zisa natekereza muri aba bawinga bari kugongana mu ikipe ya Banama farima bawinga bari gukina neza kandi bari kugongana Antoine Semenyo namutekereza kuko ni umuwinga utsinda ibitego niyo wabonaho Dango Watara cyangwa niyo wanatekereza kuri aba ba Simon Adingra bari kubona umwanya n'aba Yakuba Mid hari abawinga bari mu Bwongereza bagurwa amafaranga make ukaba uri siri kuko tugeze muri Sezerega ya make it or break it Arsenal kidatwaye igikombe cya champion ikagira sezo brand kongera amasezerano abakinyi bandi bamaze kuzamura gatuzo ko Williams bagenda rwose reka nze Trent ajye muri Real bikunde ni inshuti na ba Bukayo Saka bazajya bahora muri equipe y'Ubwongereza muri equipe nationale na ba Jude Bellingham ireba ayipu Jude Bellingham agize Jude Bellingham ni umukinyi usanzwe ari post nigeze kubona kuri Twitter mbonirimo kuri ndayihorera ivuga ngo Tara ya Bamedeli Ali yari ku byinshuro nyinshi ya Jude Bellingham nuko yabuze PR ya Real Madrid Bamedeli rigeze kwaho ari umukinyi w'igitanga muri ya Tottenham yari ikomeye Jude Bellingham yari umukinyi usanzwe ariko ko yakujya muri Real agatsinda ibitego bamuhaye hype yo ku rwego rw'ejo ubu numwe mu bakinyi bakomeye ku isi Trent ajya akazajya atera ya makoronere yijyanamo ya makufratera ajya muri file akabikora Real agatsinda nk'ibitego 10 bagaruka batikoraho bakajya babona Bukayo Saka nka sezo yarabangiye Man City yari yubatse imurushanwa nk'icumi bakajya babaza ati se bimeze bite William Saliba Zidane rega bahamagara Mbappe na William Saliba barakuranye muri academy yatozwaga na papa wa Kylian Mbappe Boni azamubwira ati none se uri mu ikipe idatwara ibikombe bimeze bite Arsenal ikeneye sezo yo gusova amasezerano y'abakinnyi bayo niyo mpamvu ntekereza ko ntabyo kugura umukinnyi wo gutegereza batekereza ku Mavaleri Sir